October ni som ni le pakhat khan Roman Catholic ko san ho tu Luber Pope Francis achuan Khovela Christian tetana thubeng vertak mai soi aneya ama puala documentary film an siam Francisco anti mai chu tlang zar ania hemitum hian Pope chuan civil union law chungchang soin hedan hi nei inang in kopte hian chungkua telve theina digna chanvo anneya an digna chanvo anive anni ho po hi pathian fa te vek annia pathian chungkua hian chanvo an nei ve ani tia soin nei inang in kopte chu apom pui nia ngai thein thu achak chuaka hei hian Khovela phan chuak ngala Christian Paul zinga poa conservative ber Roman Catholic ko san ho tulu ber mewin hetiang thu asoi mai hi tam takin mak antia ngai dan chi sang sang apian chua pha na sa hle ani he ngai dan thop tu le LGBT te ko san chunga senglu lama thanem ngai tak Reverend James Martina Jesuit ko san hroi tu chuan hei hi popin angai dan van tlang hriata apuan masak na ber ania ka ngai dana chuan hei hi masona ra bilian le poimo tak niin ka hria hun kal to khan civil union law te hi ko sana ani na angin kan keng ko ngai lo tin pop thu soi chu apom zong ani thu asoya he pop thu soi hian Khovela Roman Catholic ko san member billion khat point bathum zet te chu ahong hle tura ngai ania Catholic pui thiam zinga po ngai dan a in chen vek big lova then khat chuan ama tang toin pop ngai dan ang deuh hian ril ruzaw tak an lo podai tong heng he ani David Gibson a Fordham University a Center for Religion and Culture an director chuan pop thu soi hi thiliam tham tak nia a hriat thu asoya Catholic ko san hian an pom dana chuan nei inang in kopte hi an pom ngai lova Francis ama a pop lo ni to Pope Benedict som paruk na phei kha chuan homosexuality nei inang in kop chu intrinsic moral evil ti in alo soi hial to ani kumsang ni le pathum khan Pope John Paul II hun lain Vatican hian hetianga nei inang in kopte chungchanga ko san din na fel takin an lo nei to a Rom khopuya conservative Lepanto Foundation a an president Roberto Di Matteo chuan hei hi Pope in van tlang hriata an ko san thurin kala an ngai dan an puan chuana masaberani tiin Pope thu soi hi adem hlea India rama ko san hroi tu te point he thu hi an khel viau maya Mumbai a Catholic ko san hroi tu Archbishop Cardinal Oswald Gracis chuan Pope thu soi le ngai dan hi soi fein Pope hian same sex marriage si apom pui ni lovin pathian mangai fa te an ni thu a soi ve mai ni tiin Pope chu achana Melvin Fernandez upon India Organization Hnuaya Association of Concerned Catholica an secretary chuan Pope thu soi hi pom thiam harsa ati thu le ashil fiana an siam nge abe sei thu asoi ve boka Mumbai mahim venga St Michael Charsa rongbol tu Advocate RC Sodar point Pope thu soi hian ko san rin na akal nia angai thu asoi boka Saint Annie Charles member Anil Joseph airo chuan Pope hi fakin missing din mun thlir na zaw zok nia asiat thu asoi ve thungani Fraser Mascaren hasa Saint Peter Charles ami chuan Pope thu soi hi chu an thil fia sual nia soin nei inang in kop chungchang pompuina asoina anilova athu soyom zia zok chu LGBT te din hun ven himna le chungkua an mo phurna soina mai ani he documentary hi apumpuya kanen chuavek photanga ya chumi hnuwa fia zokin he thilom zia hi asiat theyang tin Pope hi achan ve bokani Pope thu soi hian khovel hun sang sanga Christian te zinga in hialna achok chuak tila kan soi sualom love Pope thabang hau tu ten Pope thu soyom zia hi an leling sualani an tia Pope dem tu ten ko san ho tu luber Pope mewina Bible le ko san zirtir na kalzonga ngai dan anei hi hria thiam harsa an ti thu an soi bokani kan khovel hi harsa in akhir tial tiala ngai dan danglam le maksak deuh te le ngai dan ziding omsa anin sual zelanga ngai dan zaw le ngai dan nget ding sa ain be zel bokanga thiam na le fin na asang tel telanga mana kan ngai dan ang nilo kha alo chuak zelin arinoma man lai pom dan in hlan chon zel le tun lai khovel ngai dan thar hi ain sual chho zel don niin alanga Bible zirtir na dikle zik luak nia kan ngai po thlir dan kil sang sang atangin an thlira thiang zaw na rilru le pomzam na thinlung alian tel tel don te po ani the
kan rin na jin konga heng khovel hun har satak le ngai dan siam thiam har satak tak kan ma chon mek lai hian Krista lungpui ngeta kan ding mun dang zong chu tiau du pani tia kan rin na le Bible pom dana be na le rilu ti chiai theilo chuak zelma se adika chuan ngetaka kan din ngam apoimo tial tial don ni in alangani khovel a chua san na po kumsom sari le pani lai ani toa athi nu po hian athucha ken le atla ngau pui thin tharum tel lo na chu khovel hian alada sang renga kumzabi somni na ani aya ro pui anom chuangem ni ati the hialani ma se khovela choi moina thutlo ber Nobel Peace Prize adong tlat lo ziaka alandanin Mahatma Gandhi hi Nobel Peace Prize dong tur hian voi nga zet nominate ania anhan thlit phim meu chuan ata zela an thlit phim tak tak nuwa voi thum alang le boka chumi tumpo chuan atopa anti dan ngai bokin pai thak ani le thawani anuwa Nobel Committee member te hi anin chir hunho le nia hriatania kumsang khazakwa somre le pakwa kuma Dalai Lama hnena Peace Prize an pek tum khan committee chairman chuan Mahatma Gandhi sul nu ngai san na chikhatani atia Nobel Foundation hian engwanga Gandhi hnena hlan ani lo ti chungchanga engma an soi chiang lova kumsang khazakwa somkwale pariata tanga sangni kum Nobel Museum Peace Editor na lo chelto Olvin Tennyson chuan committee in an thlan lo na chan le an ngai tua na a atel thelo na chan nia a hriate a soi chuaka nomination a alan hnu poa pai thak le ani na chan lang sar zual pathum te chu pakhat na chauri chaura anti ramin chendar pani na sangkha zakwa somli le pasari kuma India le Pakistan buaina pathum na loman dong don ta se ayo a la tur chian lo wang ti te ani khati laya prize pechuak tu Norwegian Nobel Committee member te khan Europe ram nilo ram dang ten zalen na suala British laka an hel laya choi moi na hlan ani chuan an ram Sweden le British in lai chin na achiat an hlau wang nia hriat ani bok Tonison vekian kumsang khazakwa somruk vela Nobel Peace Prize an pek chuadan te chu tar langin khati laya dong tu te reng reng kha Europe le American lamvek an ni ti in asoyani heng ho hi Gandhi an Nobel Peace Prize adon lo chan nia an hriat an soi chua te chuani